Aduh, ya Allah. Agak petal kak amal lampir karena artan dari monreng di ketendi tak kira kelar melek lampir. Wow. Ya usaha nang gele make tengah malam. Cak angku ini ya cia. Duh. Alhamdulillah bareng depak ketelasen. Ya pasaan nyamai sampurna full sebulan. Makanya kena sibuk di proyek. Ki bisa mendepak pasaan sebulan tak mantap bang, alhamdulillah. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Hul, Okey kacing. kata jodoh Nahul. Sebaran kacing. Oh iya Hul, iya Hul. Di mana Bang Hul? Sobong kacing. Ning kantor ni kelas telasan. Oh, dah iya ya Hul. Wow. Ila karena banyak di nak gila. Pong-pong di nak ada kapi sudah nak. Ila hanya malas telasan do di nak ke pemulihan bi orang dai. Oh. Pola las tayin pajang telas kasa kacing. Langsung kantor. Ya iya Hul. Ya mun di nak tak ada baca apaan Hul. Bi orang ke pemulihan do di nak. Oh iya Hul, jajan Hul. Buka TV. Badannya kena dari Hul. Aduh. Akan cak si masa tetap ni. Ya rokok. Iya Hul, solat dulu rokok Hul. Ulah cocok. Okey kacing. Kayak ngerasana tak kira cocok mun koreng-koreng agak ende dari ya. Kulan dari kok rokok dari online. Idina antade rokok agak ria. Moti bayi Hul. Kor saya nggak tahu ke. Teronya apa kacing? Oh iya Hul, terus Hul. Cek mon Pak Ul. Cek badang las telasan bah ngakui kelampi agak terpal. Dulah cek badang ngajak reng ketendi. Baan melek kelampi ji Ul. Malang kacing. Bikok sangku keng rinsu lah ngabi lemak je deh. Oh bangi kacing. Pasal saya peremanan di bahin gasak. Melek kelampi ji Ul. Tel setela kiban muan Ul. Pangala warna agak ji ban bah tak lah ngalai ke konyi. Cek sini kena kacing. Biasa Hul. Las telasan nak kejak Hul. Marintar kapi ke lebalan ban Ul. Las tay pergelaran ni kacing. Ya mau nengko Hul cak aku tu keluar. Cak baan lah tahu TV kapan las telasan agak setiaro orang di nak tak sanembel posak. Wow. Ya alhamdulillah bagian level lero ngerti kapi pas nyampur nain dek nak datang kapi bugela daripada. Ya mak tak entar Hul dek nak Hul. Cak dengan bikok bakun kanian. Agak watawana bikok minimal lah kan sejutaan disanguin. Lain membagian nak kan Andri ya. Paling sekonek lah tos 500 lebih kok ukun gani beri. Okey. Lain bagian beli tetangker ya Hul. Mun ke tetangker ya paling lah rokok secontong ipese 200 dak iya kada. Mata ke bayi pemulihan di nabi orang. Cak setre tanan kok 12 biki Hul. Keng kok paling pemampuan dah. Jadi maklum lah di nak kok ke bayi pemulihan bi tan setre tanan dia. Oh, okey kacing. Iya Hul keng engkau dia tak mantap bentaan goreng deh ya.
karena mon masalah ge jadi ya urusan engkau ban pangeran hul ya. Telasan Arafah Haki euforia momen nyambung silaturahmi dan famili ban tetangga. Silaturahmi benikun antara deer ban gung jagungan jauh dari nikah karena Arafah Haki perintah dari Nabi Muhammad keangkui nyambung silaturahmi. Entar silaturahmi dak tetangga sanak famili jakun entar ka bagian kisokina. Tetangga famili semiskin pada kentaren karena abe ulaku padaan dia bok parah ben keparluan pakun butuh. Bahkan kadang lebih ke teh famili semiskin mangkana lebeleh jaen pelain jak sabai toot jak sabai cetak pada sesoki jak bong sombong artah cuman tetepan semiskin jari irian kor soki ateh.